ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum kabadai ka way ni kikinhon 8 Mariang kabaju angnot ban kintiu yang kikam jungo kai perthai hathem ribhoy haga arpu pratrik ubna nailor arajar arpu way kala rakhe ka World Tourism Day harut kapung marngar kabadai ka way ni kichaka jungo kai perthai kaba itnat ribhoy district daga jingetre lang bat ka marngar Eco Tourism and Cultural Development Society halor ka phang Tourism for Inclusive Growth. Hagani ka sngile shimbantalang do District Tourism Officer jong Ribhoy District uba B nongkenri ubalalong kum kongsan harengkat ka jingedon lang jong chairman ka RBTEDF uba plila tioso u General Secretary uba Marvelous Pede kinongelam jong ka Marngar Eco Tourism and Cultural Development Society lembat kiway. Iba la pelong ya kani kas program kani kas World Tourism Day marle si bunsin pun kini gijat ski bagerpang pun ki World Environment Day national World Tourism Day bunsin di pelong di kita sarkar bofer te bat mengirum ke departemen nakapor ngisi pelong ya kani program World Tourism Day hari ini ki arsnem mata kajingan jokon Islam ke program ki bangilaan pelong ke asong ang haka online nomor ba ki jon ki kendon ki bangimla ben pelong andai semua kemen semua pun bisa mengi yang akan lagi iseng terima semua bertolong ya kini ka program wala kimde na katrat sarkar bakani ka pini rupa kakam jung kai pasai kalakio hari bhai te khumle sibun ya ka forum badia ka Marngar Eco Tourism Society te hakane por nga kwa benong ba kejing wanjo kene kham ngasai bro ni la tebot kakta ya kayo kot keleng ke pertai borak kawai berkata ke tourism sektor kita orang kata tenak tourism bukan kawai nang tenak kepala sakta hakan ka kelam kumben ai musim yang ini ki ibri ibran kan ka kam jung ka pertai nilasang ya kan ka restart tourism mission but kum sibenta yang kan restart tourism mission ni la adop ilai teli ki principal ilai teli ki mat iba nimut ban penyat keleng kejalan haji tourist spot ni tourist destination kita ki principal ni kimat kebenkong ya kadai ka bengin identify ya bengin itu no jakta ka caring kapasiti jong kajaka na jong tourist spot ka caring kapasiti kebemut bakano kajaka ka jong ki ala bengkit ki tourist nomor ba masai nang ni khamat ngela berperkat ma ko bang ngela follow ki SOP ngela follow ki guideline ti smokeman ba nagayen jong ka Marngar society kila pleng ye kani bangiligo ban pelong ya le ka program hangli kajin tumu bagi pelong ya kani ikwa bangin ya celebrate lang bat kani ka society jong kasnong Marngar ko page bapenya ya kani ka Marngar le hangli namar house name arjar country ni kenal hadin pa lade ban pendek ban penpu penting ya kenika Marngar le ni nakalian ka forum nilawan ban pelong ya kuwi ke program ke banikong le ke festival ke bahe ke bade isong pun ke bade isong kiasya ke bagi tip kung ke Marngar Lakeside Festival ban hadin yung tusna arjar country arjar kenyo arjar ka kaikladon ki program asnem lenter hangi bagi tip nakalian kesungi nilayo ban pelong ya ke Marngar Ethnic Food Festival haga jinga kre rengkap bat ke Marngar Eco Society kalau sisa ke program ke festival ke balak ban kering dia kipai ba om tang napo ke distrik ke jungi henre nabar na ke distrik ba nabar ke jela haga ba menta kani ke Marngar le la itu ya ka napo ke India hi berkuai ya kinong som ketika hukum agama Islam daga yang jongku Muslim